ngangangena ngakhuluma ngendaba ezenzakala ekhaya, uyabona. Ngibuyele ukuthini ukuthi uyadinga uswele ukuthi abantu bakithi bazithi bafundile. Kodwa but izinto ezenzakalayo ezweni lakithi azidingi khona ukuthi umuntu ethi khona yena ufundile kumbe isikolo, uyabona. Kusobala nje, kuyinto ezisobala nje ukuthi you don't need ukuthi ukubuzwa komunye umuntu ukuthi kuyini okwenzakalayo, uyabona. So mina ukukhuluma iqiniso mina ngizakhuluma iqiniso, lo iqiniso abantu bengalithandi ngizalikhuluma. Uyabona isenzakale kuleli viki elidluleyo, kwakule protest yayikhona, kumbe ngithi i-stairway yayikhona yenzakala, kuthiwa kukhona ukulungiswa, kumele kulungiswe ezweni lakithi. Angisho wonke umuntu uyakwazi ukulungiswa kuyadingakala khona manje. Ukulungiswa kuyapressa. So one of the pressing issues kusukela kudala, actually ayiqali namhlanje le ndaba. Indaba yakudala vele kumele ukuthi yalungiswa kudala. Ngabe ukuthi leso sikolo sabo abantu bakithi silakho ukuthi sisize, ngabe sasizakala kudala, salungisa lezi zinto ezimele zilungiswe ezweni lakithi. Unfortunately akubanga njalo, but alright, sichiyane lakho lokho ngwasileso sikhathi, sikhuluma kwamanje. Alright, sihambile, kuyenzakala into eziningi. Kodwa sokumiswa ama-protest wathi eqaliswa, kwathiwa khona kumele ukuthi engamiswa, eqhubeke mchokocho. Then laba aba-organize ama-protest angikhona babuya bajika beza kithi thina abantu kini lina abantu bakithi, bathi kithi khona sesibonile ukuthi kuthiwa kukhona uzibani abayefuna ukwenza lokhu lalokhu kumphakathi. Alright, lobo ufakazi. Why don't you just arrest those people? Why are those people still walking free? Just arrest those people, put them in jail and interrogate them, ask them some questions. Kabaphendule kulezi zika ababambeka kizo. Abaphendule imibuzo. Because I do not understand ukuthi kuyini okwenza ukuthi la namhlanje lokho bewalker free emhlabeni. Lokho bewalker free ezweni. Labantu izothiwa kulezi gananda, kulamasela, why are these people not in jail? All right, just arrest these people. Ngoba sokule charge ekhona etholakala ukuthi bafuna ukwenza lokho, baplana lokho, which means sekwaziwa, sokusaziwa phela akababotshwe laba bantu befakwe ejele. Kanti manje kuyini okumisa abantu ukuthi benze umsebenzi okumele ukuthi ngaba amaphoyisa ayakwenza? What is stopping amaphoyisa ukuthi bebopha abantu labo? Ngithi ngangiswela ukuthi vele it makes everything ukuthi kungazwisiseki ukuthi kuyini okuzanywayo, you understand. Ngibuye sokuzobuya and kulezi zinto wala sokumisiwe ama-protest. Wala sezwile ukwazi, we do not want ukuthi abantu kufa abantu. No one wishes anyone ukuthi afe. No one wishes into ezimbi komunye umuntu, but laba abantu bona bewisha abanye abantu into ezimbi. So why lokho bebhizi be-walker free then? Why lokho bebhizi be-walker free? Angikuzwisisi khona. Sisuke lapho, right, zenzakala bathi khona sesizabuya lo phase 2. Phase 2 bathi khona bafuna ukuyimpeacha lo muntu lo, kuthiwa ngoba sebele bofakazi obugcweleyo ukuthi bathi bona balobo fakazi obugcwele ukuthi lo muntu lo ingqondo zakhe azisasebenzi ngendlela ezaziyizona, yabona, bemletha back. Lokuthi bamlethelani back, I do not know ukuthi bamlethelani back. I'm one of those people who never really liked this person. I've never liked anything ZANU-PF in my life, and I'll go engcwabeni lakho funi anything ehlanganisa lento zeZANU, wela amfuni khona la uzwa.
and bathi bemletha abanye abantu besitsho besithi kumele simnikeze ichance. Mina ngathi limnikeze nini lina? Mina never. Vele ngiyakwazi akulanto enhle ephuma kulo muntu nxa evele ebolile vele ngeke anything enhle ephuma kulowo muntu akula. Namhlanje sebethola ukuthi ule dementia, and futhi angimzweli ukuthi ule dementia vele ngangumfisa ukuthi ngavele wahlanya vele kusukisela kudala bebulala abantu bakithi. Amfisa ukuthi ngabe wafa kudala vele angimfisele okuhle la njengoba laye labantu bakhe bengafisela abantu abanjengami okuhle. Angimfiseli la okuhle. Sebemtholile o right. Laba bantu ukuthi abambakala around him bathatha advantage ukuthi yena ule dementia. Or why not arrest these people? What form of evidence do you want ukuthi igcine selibopha abantu libophela abantu into ezingela ngqondo ukuthi umuntu wenza i-podcast, i-live broadcast, interview omunye umuntu. Linguye umuntu elimbophayo nalo limfaka ejele. Yelimtholele isizathu sokuthi limbophe. What about these people? What about these people abathatha advantage ukuthi umuntu ingqondo zakhe asasebenzi kuhle besebenzisa isignature yakhe ukuthi bentshontshele ilizwe, bethathe everything beyifake ezikhwameni zayo, bethenga izindlu overseas, besenzani? What sort of evidence njengabantu elizithi lifundile? What sort of evidence do you want? Lina amapholisa akhona wathi umsebenzi wenu ngowani? Ukubopha abantu abaprotestayo kuphela. Ngowani umsebenzi wenu? Lina bo prosecutor abakhona. Why don't you just arrest these people and put them in jail? Kathesi umuntu owake broadcast umuntu interview umuntu usejele la namhlanje. La namhlanje sikhuluma so usejele la namhlanje. Icala lakhe lokuthi i-podcast yakhe i-podcast oyisebenzelayo, not ukuthi even eyakhe, i-podcast oyisebenzelayo ya broadcaster interview yayo nguye wayingu-interview. I just don't get it. Isikolo senu nabantu baseZimbabwe singaphi kwakhona ngisisebenzani vele? Sisebenzani? I do not get it at all ukuthi kuyini okwenza ukuthi namhlanje abantu bapha ama-threats bethi hey thina siyabulala. Kulalesi siduphunga lesi esiphuma sikhuluma sithi sona siyabulala vele. Hey mina ngiyabulala vele. No questions asked. Lokho kumuntu lokho kubhizi kuyawalka free. Kuyekelelwani kade? Ukubotsho. Because mina I understand ukuthi nxa umuntu engathreaten omunye umuntu, impilo yomunye umuntu, i-existence yomunye umuntu, kulama consequences angkhona. I do not get it ukuthi why up to today lokho umuntu lokho ehamba emhlabeni ezweni. Then sizokuthi umhlaba wonke jikelele hayi thina sifundile thina. Qamba amanga man, kumudoti ngodwa lo utsho. Lifunda ukufunda kwangapi? Lizokuthi futhi ubugwala abantu bakithi. Lifuna ukuthi ubani ezele ayilungisele into zenu. Into enhlala ngisho la le. Lifuna ukulungiselwa ngubani into zenu? If you can't even mention ukuthi hayi lokho ku-wrong lokho. Ukukhuluma nje kuphela umbono wawo ukuthi but lokho kwenziwa ngani laba abantu lokho ku-wrong. Uyabona abantu bayayisaba. Siyazi ukuthi uthakiwe kwabo kagwala kula sililo. Kodwa hayi okwenu kulobu selfish phakathi and lingabathengisi futhi bantu beZimbabwe. Very easy to be bought, very easy ukulokhuza ukuhlohlwa. I do not understand. You love too much into zokuphiwa umuntu bomba ukuhlohla kuphela yena engakwazi ukuthi kusetshenzwe njani. Yinkinga engilayo. Last time ngasho ngathi abantu bakithi lapha sengikhuluma ngalabantu bakithi, asakhuluma labantu beZimbabwe bonke, sengikhuluma labantu bakithi la. Lina elikubonayo ukuthi izinto azimanga kuhle, eli affectwa yikho, liyangimangaza. Xa kubizwa iprotest lingayo kuya protest. Kumele ukuthi i-enemy yenu libe libambisane lo anyone oyi-enemy yenu. Liyayazi i-enemy yenu lina.
Ayidingi ukutshelwa, ayidingi ukutshelwa abantu basekhaya, abantu bakithi. But into engimangalisayo, uyabona bona umahlohlo nabo sebephathela kuzinkomishi kwebeans. Usuthengiswa ke manje uthi hayi ubani ngumthengisi. Isarendi, sarendi. Ukhuluma iqiniso, ngabe kade ngingakhulanga ngingela ndebe ezimhlobo like this. Ngisesengumfana, ngabe into le yenziwa kudala, ngisesengumfana uma 20s. Ngabe ngayekela anything, ngingafuni anything into enhlanganisa le into zeZimbabwe. Ngabe ngayishiya into zonke. Unfortunately sengikhulile manje, sengile ndebe ezimhlophe. So there's no way I can avoid this. Mina nami sokumele ngizilungiselele i-retirement lokuza yami, impilo yami engizayiphila sengiretire. Ngesimo esikhona right now, all right, yikuphoma ukuthi sengiretire ukuhamba usiyalindela usuku lwakho lokufa. Hayi, no, akumelanga ube njalo bantu bakithi, akumelanga ube njalo. Kumele sibe kwazi ukuthi thina yithi okuzamele siqophe umlando okulungisa izwe lakithi libe indlela esifuna ukuthi libe yiyona. Nxa sensizwe lakithi mina ngizalitshela one thing, akula muntu ozabuye ezolungisa into zakithi. Just look, iVictoria Falls i-tourist attraction eletha a lot of money, a lot of foreign currency. It draws a lot of foreign currency into Zimbabwe. But do you know what these days people are preferring to go to Zambia? Zambia, that's where the people are going now mostly. Kuzokuthi labo nje kuphela abafisa ukuthi uyabona, then they will cross the border bebuye ngangale, but all their money they are spending it in Zambia now. Wena ukubona kuyinto eright konoko, just look at umgwaqo osuka leste koBulawayo usiya khona, ohlanganisa iHarare leBulawayo, lo suku ohlanganisa iBulawayo lokhuzi, ubona idifference yankhona. Just look, imagine ukuthi wena abantu balungisa imigwaqo ehamba efika eplazini labo, umgwaqo ohamba uze efika eplazini labo ule asphalt, brand new asphalt. Every year we are replenishwa, we are refurbishwa, uma ngithi uya maintainwa every year, ukuthi use guaranteed ukuthi izihlobo zakhe, inzalo yakhe lezihlobo zakhe, everything lobusela ababenza ukuthi inzalo yakhe, izihlobo zakhe lenzalo yakhe, bonke labangani babo, they are covered for generations and generations and generations and generations to come. How is that fair? But you look, ishe khona right now, uyathola ukuthi abantu, umuntu yalokhuzi uyakutshela ukuthi yena ngumuntu wakithi, uthi lena lingabathengisa, uthi thina singabathengisa sesisola into ezirong, into ezisobala ukuthi into le irong, ngenxa yokuthi wena uyabuthe uyabupoint ukuthi lokho akulunganga lokho. But uyathola ukuthi kulokusole kokhona usolwa ngabantu bakini bekwenza umuntu omubi, ngokuthi uhighlighter ububi obenziwa ngabanye abantu ngoba yena uphiwe inkomicho yebeans. Leyo nto le hayi ingithinta kwamancane man. Le nto le I don't know ukuthi ngubeke njani. Iyazwisa ubuhlungu, ngathi uyayinanzelela, ngathi uzibeke kwi-situation yangikhona ukuthi alright, ozasilungisela into zethu ke kithi. Yosikule into eziningi ke yithi. Uyathola ukuthi imali esuka koBulawayo, council yakoBulawayo, akula manzi koBulawayo right now. Amanzi okunatha awakho. People are struggling with water. And kule project okumele ukuthi ngabe yafinishwa kudala, and they are stealing
ngayo leyo project from I don't know. This project was planned ngabantu ababekhona before independence. And when bathi befika bathola iku pipeline, bathola kule mali yakhona set aside, they stole that money. They took that money, balungisa iroad eziyakibo kokutama. Wachi uBulawayo said ukuthi ilungiselele ukuthi amadama abo they are covered with silt. uBulawayo abelungu babekubona ukuthi kuyeza in the future ukuthi amadama akoBulawayo they will never be able to sustain i-demand yamanzi yakoBulawayo ngoba iBulawayo had grown almost 3 times eyayiwona isize yayiyona amadam lawa supplier amanzi. You understand? So bona wakubona ukuthi kumele usenze something, just make a plan. What is that? Amanzi kugwayi before engangeni kuZambezi. Sithatha amanzi lawana sizama ukwenza ireservoir, sithatha amanzi lawana siwachanele ehambe koBulawayo. It was a great idea. And le mali yankhona yayikhona, these thugs bangena bafika bathatha lokuzala ingqondo zabo ezokuthi bona vele we don't wish other people well. Bathatha imali yana bafaka izikhwameni zabo benzani bashare benza whatever they want. You see, then you expect ukuthi thina singatsho ukuthi lokho ku wrong, then uzezwa kunyokumuntu kwakithi kubhizi kuyasola ukuthi why you highlighter la, hey wena ungumthengisi. Hlobo zami angikwazi ukuthi ngibeke njani, to be honest. Angikwazi ngibeke njani. Alright, sebetholile ukuthi laba kulabantu around ulo wena lo khona manje ukuthi ingqondo zakhe azithathi kuhle. Mina I doubt vele zazingathathi kuhle vele for some time. Wayebulala abantu. Do you think ukuthi imoya yabantu ngaphambi kulokhuzi uphambi kubulala umuntu njengantu ulali igusha? Ngani uhlaba igusha wena uhlaba umuntu, then you expect ukuthi everything will just go smooth just like that. Alright, why don't you arrest these people and put them in jail and ask them questions after ukuthi bebisele back imali yonke, because all that money is needed. Iyafunakala back imali yonke leyo. Kuthiwa kuyazwela ngeke ngibona abantu uthiwa uthi khona yena ufuna ukushiya, nxa eshiya ngcono uthi engabotshwa. Akulanto enjalo, kumele abotshwe bonke, kumele babotshwe bonke abayi-involved, bonke kumele abatsho ukuthi ngobani, bonke bebotshwe answer for izinto zabo, izibi zabo kumele zibuthwe ngobani. Akulanto enjalo ukuthi kuthiwa kubamyekeleni nahambe ilizwe li-rich kwaso. No, akulanto enjalo. What sort of examples will you be setting? What sort of precedent are you setting in a country like that? Ukuthi uyabusho sisithi ku right, umunye uthi ukuthi ubani ngani lake lamenza njalo lami ngenzeni njalo. Bonke bafanele ukuthi belose everything abalayo, everything esala umuntu engumasaka. Just like umuntu nxa engangena shoplift into eyi1 uyahamba ejele, ehlala iminyaka ejele hambela ukuthi utshontshe into eyi1, but line litshontsha ama-billions lifuna ukuthi lihambe scot free, liyadlala. Akulanto enjalo, kumele libotshwe la lizwe ubuhlungu bokupha abanye abantu. You live by the sword, die by the sword. Into kumele ukuthi uyenzeka yelekini. Mina to be honest ngilani bantu bakithi, lina bantu bakithi abemathebheleland lina, ngilani lina bantu lina. I-problem yini? I-problem I saw anyone else lina yini elizibisele emuva, yini elizibambelelayo, to be honest, because you do not want to take part. Alifuni alila mbono lwana ukuthi ali assess situation libona ukuthi kathesi ngisenkingeni enje, ngiyenza njani ukuthi ngiphume kulinkingi. Vele alilawo that sense
into elicabanga phela kubaleka umuntu esehlala somewhere alicabanga. Abanye abantu babebaleka nxa i-situation inzima, abaleka behlala somewhere. Is understandable ukuthi nxa i-environment ingasekho conducive, is understandable for one to leave that environment and go somewhere so that enjani strategize, ayithola ithuba lokuthi ihlale phansi ecabanga, strategize. Lina lihamba lefika lehlala selifuna ukukopa, selifuna I'm not saying ukuthi awumelanga li-assimilate. Yes, assimilate, lihloniphe imikhuba yalapho elicatshe khona. What about zazini ukuthi naliphuma ngaphi? Ungabona umuntu ungazazi ukuthi uvelaphi, ukuthi ube kwazi la uyakhona, it will be difficult. Kumele uyazi lapho ovela khona, lapho okhona, then you can chart a way forward. Ngale naselifika kwamanye amazwe, I don't want to mention them. La bantu abalifuni futhi selifuna uku-assimilate lizenze abakhona njani. No, mina uyabona bonke abantu bakithi ngiyabasupporta kakhulu abantu bakithi abavuselela ilokuza yabo Mzilikazi labo loBhengula ilokuza. Ngiyabasupporta kakhulu labo bantu because bayakwazi ukuthi lapho bakhona, yes, they might have okhokho babo abalani abanezinkaba zabo khona ngale, kodwa wena ezabo azikho le. Bayakwazi imvelaphi yabo, bakwazi lapha abakhona, then sebezwa bakwazi ukuthi baya ngaphi ngokuthi bazi behlale phansi bacabanga ukuthi bafuna ukuya ngaphi. Angizwisisi, yathola umunye umuntu selwisa sibili ukuthi lapha akhona ungwakhona, lapha acatshe khona ungwakhona. Kuyangimangaza kakhulu ukuthi kusuka kusithini emqondweni yabantu. And yabona, and futhi mina ngifuna ukuyalela abantu kule enkulumo ehlala zikhulunywa ngabantu, abantu bemathebeleni abafunda. Abantu bemathebeleni bafundile, akona into zokudlala, bafundile abantu bemathebeleni. But ukufunda kwasekhaya kwaseZimbabwe, ukufunda akutsho, lobo ukufunda kwangapha akutsho ukuthi wena suhlakaniphile ukwedlula abanye abantu. No, akutsho ukuthi sulolwazi lokuthi wena uyakwazi ukuthi 1+1 is equal to 2, wena usungcono kulabanye abantu emqondweni. No, uyakwazi ukuncintwa ngomunye umuntu way behind you entweni zesikolo lesi. Uhlala esikole akusikhona ukufunda nje kuphela. This has to be said, bantu bakithi. And imfundo yaseZimbabwe ilokufundisa abantu ubugwala, ilokufundisa abantu uselfish, ilokufundisa abantu ubusela, ilokufundisa abantu ukufuna into ezingamahara. Akula nto enjalo, akula nto ebuya uhlezi. Akula. People, we have to make sacrifices. Like if you want izwe, like I gave you an example ukuthi ngawutshela ngazathi labo ngiyabasupporta kakhulu, ngilozwelo labo kakhulu, njalo ngiyabafisela ukuhle ukuthi bekwazi ukuthi bephumelele, kwazi ukuthi bepractice amasiko abo bekhululekile. Right now abavunyelwa ukuthi belokuza amasiko abo bekhululekile. Yabo, ngiyabasupporta sibili kakhulu, kodwa abakwanisi ukuthi bekwenze konke. Benginjalo engakwanisi ukuthi benze njalo. Ungakuraise ukuthi why is it abantu laba lo so uzizwa kunye kungumuntu kwakithi wena ungumthengisi wena, why usola ukuthi and these people, they don't understand ukuthi i-government is the responsibility of the government to see ukuthi abantu balikulelwe labo bantu ababagavenayo inhlala kahle yabo, kumbe ngithi ubumi babo buyisima kanjani, i-responsibility yabo. I do not have to ucela ukuthi kumele ukuthi uncenga lo muntu engabuye ezokwenza something nxa kuyabe ukusoleka sola, ngoba i-responsibility yabo laba bantu yibo abathe bafuna ukuthi benze njalo, and they are not using their money. That's not their money, it's taxpayers' money. You understand?
It's their responsibility ukuthi bebone ukuthi benza kwenokwenzakalayo ezweni. Mina to be honest I prefer ukuthi izinto I wish ukuthi izinto zingalunga ekhaya ngiyahamba lami ngizoba involved sibili oku-serious, but at the moment angeke ngiriske i-future yami ukulokuze uphila kwami sengikupentsheni nanti uyabona sengikhulile sengindebeza umhlophe ngishiya ukusebenza hambe ngiyekwenza amasimba aseZimbabwe. No, akulungi ekhaya, yitho kumele sikulungise. Ngeke mbambane labantu abangaboniyo ukuthi wena kumele ukuthi kuhambe njani, kumele kwenzani, i-responsibility yabo ngiyani. Abantu bakithi i-responsibility yabo abayiboni vele. Ungazama ukuthi ubatshele wena uthi ayeni uzenze ngantoni uyacaba. Hayi kumele ukuthi nxa ungumuntu phana umuntu indlebe yakho, then akula muntu operfect emhlabeni kulomhlaba, kodwa lowo muntu entweni ezazitsho uyathola ukuthi kukhona ongakudobha la, ongakuthatha la ukufaka isikhwameni sakho ukusebenzise kukusebenzele. You understand? But ungathi uyathola abantu bakithi balokusola Sterek, and ungabuya ukhuluma izinto ezibamba umphakathi. Afuthi mina ngikhuluma ngami mbe ngiphume lapha mina ngisithi hayi umbona nginje mina into zami zihambela kuhle ngiphuma khona apha kuma podcast. Hayi mina kangiyenzi ngenza so into ini. No, ungaphuma ukukhulisa manje wasivuleke namehlo. Thina yitho kumele silungise into yethu siyenze ibe yileyo esifisa ukuthi ibe yiyona. Abafuni ukukulalela, but uyabathola ukuthi bafuna ukuthi akulungise, but so bafuna ukuthi kufe umntakabani. Ngathi uyananzelela bona abantu abangenabe they went out bahlala phansi ba strategize abaphenduka bazolwisa owenza ukuthi bona babe kuleso sigaba sokuthi bekwanisa ukuthi beyenze whatever ababefuna. So thina ngubani ozasenzela? Ngibuze khonokho ukuthi lathi sikwanisa ukuthi abantu bakithi bekwanisa ukuthi bebekwazi ukuthi bona balenkosi yabo. Kodwa ngathi uyananzelela i-constitution yeZimbabwe iyatsho ukuthi abantu kumele balelungelo lokuthi be-practice isiko labo bekhululekile. Abantu balelungelo lokuthi ba-protest bekhululekile. But ungathi uyaqala wathola subotshwa sufaka ejele. Hayi ngumthengisi, wasuka kwaTintin, wayusola this and that. Hayi ngithe ngingene la, sorry nxa sengibonakala ngathi umuntu ogadlayo kakhulu. Sometimes ama emotions yabona nxa umuntu ubona ukuthi isikhathi siyahamba hlobo zami, isikhathi asimanga, isikhathi asimi vele, isikhathi siyahamba vele. Sikhuluma khona manje nale minute esanda kudlula isidlulile ngeke safa sayithola njalo. Ungathi uyakunanzelele impilo yethu iqalisela khona phana kobo seconds. You understand? I hope ukuthi asoze lingithole ngendlela engayisiyo. Mina isifiso sami sokuthi abantu bakithi sivuleke amehlo, sibone ukuthi thina yitho esilele okuza yonke ezandleni zethu, sibe engaged entweni zayo abantu bakithi. Singekela ukwenza lokho so sihlala singama second class citizens and la singacomplain. Hanje umiswa ufuna ukuthathela ufuza ukuthi ubhadale imali yathesi ukuthi athi wafuna ukubhadalisa abantu akwazi ukuthi i-radio kuba le radio emoteni kuzaba ama-100 something. La bantu yayisareni sebeswela imali yokuntshontsha ke manje isilutshwana. Yiko sebeyidinga ngamehlo abomvu ke manje. Yiko kuthiwa yikudinga imali ngamehlo abomvu ke manje lokho. Asazi ihlobo zami mina mhlawumbe senzobonakala ukuthi umuntu uyagadla Sterek athi hayi ngizama ukuthi sibonisane ihlobo zami, yebo.
ngizama ukuthi sivulaneni imiqondo. Akulanto embi ukuthi abantu beorganizana. Ikungizwe ngijilo ngathi hey ngiyabafisela impumelelo bonke abantu engababonke abayenza ama effort ukuthi bafuna ukuthi urecognize ukuthi abantu bakithi bale inkosi yabo. Ngibafisela okuhle kakhulu. Ungathi uyananzelela aba-organizer but abakhululekanga manje ukuthi bekwenze besekhaya. Ayenza nje khonoko lapho lapha nokuforce. Khona ukuthi uthiwa kumele ukuthi abantu hayi unqa lifuna ukuorganizana. Lifuna ukuyahlala somewhere ngibuthiwa nxa lingaba abantu abangaki kuyamele lithola imvumo. That's absolutely nonsense lokana ngoba it's meant to disturb people from organizing each other and ukusola abakumbuso. Into kumele yaliwe leyo. Into ukuthi kuthiwa kumele uthole ilokhuza imvumo yokuthi libuthane even imfa. Hayi ayisazi ihlobo zami ayisarendi. Ngichimfa kuthiwa kuyamela ukuthi uyebika ukuthi kulemfa. Hayi no. Namhlanje ku live le ngingenela ukuthi ngizokhuluma ngendaba yena le yokuthi why is it sokutholakala ukuthi laba bantu aba around lumuntu basebenzisa lumuntu engakwazi. Ngathi sekuthiwa ababethi ngama explosives esithi bafuna ukuthi ubomba abantu abalokuza kuthiwa kwenzani kuthiwa ngobani kuthiwa sebebabone. Why are they not arresting these guys then? Why bengababophi? Arrest them, put them in jail, throw away the keys. Because these guys, they are using this person ngoba ule dementia. That's not fair, to be honest. Ngoba yena akakwazi ukuthi uyakwenza konoko. This person doesn't know ukuthi these people are using his name kwenza konke konoko. Why are they not arresting? Why is the army not arresting these people? They've got a duty to uphold the constitution. The constitution ithi nxa umuntu engenza into ezingekho endleleni uyabotshwa uyafaka ejele. Simple. Ihlobo zami. Understand. Into engimangalisa ukuthi there is this guy owaphuma last week. Laba abantu bezama ukuthi bafuna ukusotha organize ama protest. Watheni uyabulala abantu kadlala. Why waphuma sibile ekhuluma esithi yena uyabulala. Why not arrest this person and ask him ukuthi ngubani wababulalayo? Akusinikeze lokuzona ngokhulume wedwa wena azange sikuforce asikuphoqanga ukuthi sitshele ukuthi wena ucapable. Wena ngowasitshela wedwa ukuthi wena uyabulala. So we need ukuthi sitshele ukuthi wabulala lo bani. You must face the hand of the law. Why are they not doing that? Into emangalisa wena le ukuthi ikwenza mhloboni konoko. Hayi ungasenani angiqophanga ukuthi ngizoligadla abantu bakithi kakhulu, but kodwa ngibona kulungile ukuthi sibonisaneni. Sometimes yamele ukuthi amazwi angikhona ebengani abahashi mbijana ukuthi abantu bekunikeza indlebe zabo. Ngiyabonga hlobo zami. Thank you. Kathi endwa njani live yakhona sakwazi.